Prvo otišlo je do vraga, valjda uzelo je najgore i vratilo se natrag u obliku onog mlijeka kojeg nosi svaka majka. Granata me stiže dok smješak baca mali Sadam, gladan krvi u očima ti starca čuči magla. Strašne namjere se skrivaju, al vrebaju iz mraka. Prvo pale mrave, pa slijedi probodena mačka, zatim piju krv sa pladnja dok je još prilično mlaka. Tipično danas, u centru pentagrama glava sotonističke orgija. Bila je slatka ko mala mamin anđeo, se preda paklu i ljubav je patnja, reže vene. Dok u isto vrijeme više put svršava brišem krug srama. Kaj to ne znaju klinci, pa iz bodu starca zbog sitniša i to zovu biznis. Gypsy nosi krunicu, da ga ne uhvate skinsi. Djeca kukuru za oštre srpove, sa sin si živi ili mrtvi, davno izgubljene duše. Geni smrti nose zlo, uništenje za najuže. Zakapaju dobro loše, upijaju poput spužve. Savršene ubojice, odlično im stoje puške. Ni krive ni dužne buše olovom, a da ne trepnu. Pruže ruke, uzmu dijamant i onda ih osijeku. Kruže se uz iglu, HIV pozitivan slaže deku. Seks bez zaštite, a svejedno treba guta spermu. Puta svijet u krivom smjeru, ne trebamo kompas. Naša djeca su nam dokaz, trebamo prihvatit poraz. Srednjoškolac čopi auto, pritisne gas do bola i prigazi pritom baku. Pa na Big Macu McDonald's odra samih nas. Ko može imat oko otrova, ne znam. Samo Sotona može bit oko prodoran i toliko jak. Slijedi nam borba za opstanak. Trulo je već bilo sjeme, nije sve zbog lošeg odgoja. 18-godišnji učenik upao je danas naoružan sjekirom i nožem u školu u njemačkom gradu Antwerp. Bacio je molotovljive koktele, pri čemu je ozlijeđeno bez... Dijete može ubit, ne zato da bi opstalo, možda zbog dijela drugih ili možda jer je nekom dosadno. Posramno sine sranje je postalo opasno. Fin, terorizam, oružja i škole pod opsadom. Dječje bande koza kok, prvo puce pa pitaj. Pune devetke u šapi, umjesto kinder pingvina nema leptirića. Trbuh je prazan, nema ništa, nema ljubavi. U trbuh ti može gurnut leptira, living la vida. Loka izbilja, šeću se cestom, fino razvijen sadizam. Nemoj šalice s djecom, kaj sa svijetom. Svjetlo se gasi, nestaje sveto. Curice raspore, himen ko Regan, velikim raspelom. Nekima zagrljaj, nekima bijelo, imaju izbor. Sad pogodi koje možeš i upali televizor. Trudna cura izbodena, 6 mrtvi sad pred diskom. Ubojica visi hladan na tavanu ispod pismom. Pizdo dismo, drito ispod i nema smisla dalje nikom blisko, jer Belzebub ulaže sve unapred. Djeca su njegova moć i ovako ima snage. Novi savez horde zla, cijeli svet bačen pred mlade. Bačene karte su smrt, da čujem ko kaže možda ne. Otvori oči, da prorade stanice možda ne. Marte na nogama, subota za šorat klošare. Zapali crkvu, jer toliko im znači Bože riječ. Samo priča, da li ima smisla ne pitam se, ali pere me do kosti. Zbog toga i snimam vers. Dječja igra danas, klince ne jebu igračke, već samo nasilje. Brat brata zadavi ždirance, pa pitam se ko može imat oko otrova, ne znam. Samo Sotona može bit oko prodoran i toliko jak. Slijedi nam borba za opstanak. Trulo je već bilo sjeme, nije sve zbog lošeg odgoja. Vrlo brzo pa se nasilnik predao 10 minuta nakon što su ga s nekoliko hitanca onesposobili. Međutim, podatak koji alarmira jeste da je gotovo 10% srednjoškolaca izjavilo da je nosilo oružje u školu. Strangled her. Nah, shot him hard. Shot him in the chest. You got hit with a stick that had a hook on it. Didn't have anything else to do. It's just something that just happened. I put in a coma. I'm usually with a lot of my friends, and we just go around causing trouble. I just went into a coma for about a month, and I don't think I did wrong.